بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت النبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت أمين الله. السلام عليك يا بنت خير خلق الله. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوج ولي الله وخير خلق بعد رسول الله. السلام عليكم أهل بيت النبوة ومعد الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله لكم أجلي وثواب بشهادة سيدتي طاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bavandimwe, turi mu kwezi kwa Jumada al-Ula, ni ukwezi kwabereyemo ibintu byinshi, ni ukwezi abemeramana iyo bageze muri uko kwezi imitima yabo iba yuzuye agahinda, imitima yabo iba irimo agahinda n'akababaro, mu maso yabo hagaragaramo agahinda koko, ku matama yabo hamanukaho amarira kubw'ibyicaro byo kwibuka itabaruka rya Fatima Zahra alayha salam, umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni ukubera iki twibuka Fatima Zahra? Ni ukubera iki abemera baba bari kurira muri uko kwezi? Ni iyihe ntego yo kwicara muri izi majalisi, ibyicaro byo kwibuka Fatima Zahra alayha salam? Intego yabo si ukurira gusa, intego yabo si ukubabara bakagera aho bikubita, intego yabo si uko bibuka Fatima Zahra kuko ari umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ahubwo tarehe Korani bitwibutsa, bikadutuma dusubira inyuma tukajya muri Korani tukajya kureba icyo Fatima Zahra Korani imuvugaho, urwego daraja Fatima Zahra afite imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, isomo Fatima Zahra twamukuraho, hanyuma nyuma yaho tukamenya Fatima Zahra imitima yacu kwihangana, ishindwa no kwihangana, ikananirwa kwihangana, igaturika ikarira. Nuko al-Imam abitubwira, iyo muza kumenya mugasobanukirwa ubuzima bwacu, mugasobanukirwa buruma twakorewe, imitima yanyu kwihangana byayinanira igaturika ikarira. Rero bavandimwe, Fatima Zahra dukwiriye kumwibuka buri mwaka kugira ngo tugire isomo tumukuraho. Ntabwo twibuka Fatima Zahra kugira ngo turire gusa,
ahubwo ni na kwa kundi umwana cyangwa umuntu wabuze umubyeyi we arira cyane kubera azi umubyeyi we icyo yari amumariye icyo ari cyo imbere yiwe. Na Fatima Tuzahara iyo twicaye gutya muri majirisi tugasobanukirwa Fatima Tuzahara uwo ari we, imitima yacu iraturika ikarira, ikababara, amarira agashoka ku matama. Rero iyo twinjiye muri uku kwezi, buri umwemeramana n'umwemeramanakazi yongera agatekereza Quran, akajya gusoma Quran kugira ngo amenye Fatima Tuzahara ni umuntu ki, namukuraho irihe somo. Quran twageramo kuri Quran tugasanga Quran ivuga Fatima Tuzahara mu magambo meza, tugasanga Fatima Tuzahara ni umuntu uri tahara, udafite ikosa, tugasanga Fatima Tuzahara ni umutagatifu. Nuko Quran bihamya, bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, innama yuridu Allah liyudhhaba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Dusanga Allah subhanahu wa ta'ala hari abo yakuweho ibyaha akabagira abatagatifu, ari bo ahlul baiti. Ba ahlul baiti ni bande? Ni abo mu muryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abo mu muryango w'intumwa y'Imana ni abahe? Ni Ali wa Fatima wal Hasan wal Hussein wa tis'atu min wuldil Hussein. Ni Ali, ni Fatima, na Hasani, na Hussein n'abandi 9 baturuka mu mugongo wa Imamu al-Hussein. Bavandimwe, tugisanga Fatima Tuzahara hari umuntu utarigeze ukora ikosa na rimwe, ari muri ba masumina, abantu bakuyeho icyaha, batigeze bakora icyaha, babaziranenge. Fatima Tuzahara tumusanga muri abo ngabo, umuntu wakuraho isomo, umuntu witaga ku muryango wiwe, waherezaga abana biwe uburere. Fatima Tuzahara umuntu witaga ku mfubyi, abakene, imbohe. Fatima Tuzahara ni umuntu wapangaga umunsi wiwe, bitandukanye n'ab'iki gihe kubera kudakurikiza umuyobozi wabo. Fatima Tuzahara ni umuyobozi w'abagore hano kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka, nuko twabitangarijwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ugasanga muri iki gihe nta muntu upanga umunsi wiwe, yawupanze awupanga awujyana mu birori, awupanga awujyana hehe, ariko Fatima Tuzahara gupanga umunsi wiwe, yamenyaga ndaza gusura abavandimwe banjye, yamenyaga ndaza gusura abaturanyi, yamenyaga ati ndaza kujya gusura amakaburi. Yafashaga abatishoboye. Umunsi umwe yafashije abantu muri iyo minsi 3, ariko umunsi wa mbere yari yafunze. Ugufunga kwiwe ndetse n'umuryango we ari we al-Imam Ali, umugabo wiwe, ndetse n'abana biwe Hassan wal Hussein n'umukobwa wiwe, bafunze bose bagejeje igihe cyo gufotora, n'umutima w'urugo Fatima Tuzahara yatetse. Bagiye kumva bumva umukene aciyeho, arababwira ati
mumfashe mumpe ku cyo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye uyu munsi. Fatimatu Zahara nta kuzuyaza, amuhereza ya mafunguro yose, abikora rimwe kabiri gatatu, abikora rimwe kabiri gatatu. Fatimatu Zahara agira agasubira. Ariko turebe muri iki gihe abantu ntabwo bagifasha, abantu ntabwo bagitekereza gufasha, abantu ntabwo bakireba mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye hanyuma bagira icyo bageza ku bandi. Bangahe Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye ibiro 20 by'umuceri ngo afate ibiro 5 agende agiye kwa muganga arebe kuri ba bandi baba barwaye badafite abantu baza kubagemurira, hanyuma abahereze bya biro 5. Turasanga nabo turareba abagerageje gufunga cyangwa abagerageje gufasha, barafasha ariko bifitiye izindi ntego. Barafasha abantu afite intego y'uko umuntu agomba kuzaza umwubaha bitewe n'uko uwo muntu ari kumufasha. Aragufasha kugira ngo ujye umuhereza icyubahiro, akwereke yuko akurenzeho. Aragufasha kugira yereka abantu yuko agira umutima mwiza. Arabafasha hanyuma nyuma yuko arangije kugufasha mwazagirana ikibazo akabigucyurira, uri indashimwa, wowe naragufashije. Ariko Fatimatu Zahara n'umuryango we uko bimeze, ahubwo turasanga Qur'ani bavugaho neza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskin wa yatima wa asira. Tusanga ko bafashaga imfubyi, bafashaga abakene, bafashaga n'imbohe. Nyagasani avuga ati barabagaburiraga bakabahereza byose, niyaba bo bashakaga ari amafunguro. Ntabwo Fatimatu Zahara n'umuryango wiwe bagufashaga kugira ngo bashake ishimwe ryawe, ahubwo Qur'ani iravuga ati innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukuran. Baravuga bati rwose turabagaburiye kubera gushaka ishimwe, kubera gushaka kwishimirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo dushaka ishimwe ryanyu, ntabwo bakeneye amashimwe yanyu mwebwe bafashije. Fatimatu Zahara yafashaga abantu, ntabwo yari akeneye ishimwe ryanyu, ntabwo yari akeneye ishimwe ryabo. Ariko muri iki gihe umuntu akora kugira abone ishimwe kuri ba bantu, kugira ngo ba bantu yafashije bamwubahe, babone ko ari bosi wabo. Ntabwo bafasha umuntu kugira ngo bishimirwe na Allah, ahubwo bashaka ko isi ariyo ibishimira. Ariko aho ngaha aba yibeshye. Fatimatu Zahara yitaga ku rugo rwiwe, akaganiriza abana biwe, akabahereza uburere. Ariko iyo turebye muri iki gihe, gupfa bakwishyuriye ishuri, bakugaburiye, ibindi byarangiye ubwo n'uburere baguhaye. Fatimatu Zahara yicaranaga n'abana bakabaganiriza. Fatimatu Zahara ni umuntu witaga ku rugo rwiwe, ni umuntu washakishaga riziki kugira ngo yinjire mu rugo, apana umugabo ngo ari ubikora gusa. Fatimatu Zahara na Imamu Ali bageraga gender balance mu rugo rwabo. Iyo Imamu yavaga
hanze avuye gushaka riziki, ntabwo yicaraga abona ari akantu gakwiriye gukorwa, yari gukubura yarakuburaga. Abana b'iki gihe agereka akaguru ku kandi ibindi bikaba byarangiye. Fatima Zahra na Imam Ali bajyaga gender balance, barafashanyaga, ariko ab'iki gihe ntawufashe umugore wabo. Wowe muntu udafashe umugore wawe ngo ako ni akazi k'abagore, ufite ikihe cyubahiro kirenze icya Imam Ali, umuyobozi w'abemeramana? Usanga ntacyo, ntabwo umurusha icyubahiro, ariko yicisha bugufiya agafasha umugore wiwe. Fatima Zahra yakoreraga urugo rwiwe kugira rutere imbere, mpaka kwa kundi yasukumaga capati kugira ngo babone risiki, atangira kuzana amabavu mu ntoki, paka Imam Ali bikamubabaza. Hanyuma aramubwira ati jya kureba intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aguha umukozi. Agiye intumwa y'Imana imuha umukozi uzaza umufasha. Fatima Zahra ntabwo yigeze amufata n'umukozi. Ab'iki gihe bo bamabuja bafata abakozi babo nabi, bakabakubita, bakabakoresha akazi gakomeye cyane, akaba nta kumufasha. Ariko Fatima Zahra alayhi salam ntabwo yavunishaga umukozi we, kuko umukozi yaramubwira ati waretse nkakora icyanzanye, akamubwira ati ndagufasha. Fatima Zahra ni umuntu utarashishikarizwaga n'ibintu by'isi, ngaho by'ubukwe, kujya mu bukwe ngo nambaye neza, ngomba kungura umwenda mushyashya mugabo wanjye, urukweto rushyashya, ngomba kwambara amaherena ya zahabu, imikufe, ibiki byose. Fatima Zahra ibintu by'isi, ibishuko by'isi ntabwo byamukururaga. Ingendo ya Fatima Zahra yari irimo isomo. Uwamubonaga uko agenda, uko avuga, byatumaga akunda idini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Twirebe muri twebwe, ingendo zacu, imvugo zacu byatuma umuntu bimukurura? Ese twirebe muri twebwe, ese isi, ibishuko by'isi biradushuka tukemera? Fatima Zahra dufitiye isomo riremereye, isomo dukwiriye gukurikiza. Fatima Zahra igihe kimwe Abayahudi, abagore b'Abayahudi bamuteze agatego, baza kumusaba uruhushya yuko yaza mu bukwe. Abayahudi, abadamu b'Abayahudi bari abaturanyi biwe, n'umugore ukurikiza amategeko y'idini avuga ati ntabwo mbemerera aka kanya, ahubwo kangiye gusaba uruhushya umugabo wanjye. Fatima Zahra atandukanye n'abagore b'iki gihe basohoka hanze bila idhini. Fatima Zahra asaba umugabo we uruhushya Imam Ali nawe aramubwira ati jya gusaba intumwa y'Imana. Abadamu b'Abayahudi baje gusaba Fatima Zahra ko yaza mu bukwe, atari uko bakunze Fatima Zahra, atari uko bumva ko Fatima Zahra naza mu bukwe ari ikintu gikomeye, ahubwo bari babizi ko Fatima Zahra ibintu by'isi ari kure nabyo. Ibintu byo kuza ngo agiye bimushishikaza ajye kugura ibiki byose kugira ngo aze kuba arenze cyane. Fatima Zahra kuba yambaye kwa kundi idini ibitegeka, baravuga ati twebwe turaba twambaye imyenda ihenze, Fatima Zahra naza turamuseka tuvuge reba ibintu yambaye.
Fatima Zahara afata cyangwa ahabwa uruhushya guturuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala yohereza marayika azanye umwenda Fatima Zahara agomba kugenda yambaye uhumura. Fatima Zahara yambaye uriya mwenda, ageze imbere bari abayahudi bari biteguye ko batasi baseka, baratangara, bumva umuhumuro mu ijuru, umwenda uturutse mu ijuru. Amateka atubwira yuko abantu 50 base binjira idini kubera kubona Fatima Zahara gusa, haje nta n'ikindi kintu kindi arakora. Twebwe twirebe, reba umugore wawe, reba abana bawe b'abakobwa, natwe twese twirebe, ese ingendo zacu, imvugo zacu zatuma umuntu yishimira idini ubayemo? Nusanga ari mikoso ujya gukura isomo kwa Fatima Zahara, ugerageze kugenda mu nzira niyo Fatima Zahara yagenzemo. Fatima Zahara n'umuyobozi w'abagore kuri iyi si no ku munsi w'imperuka, yarwaniriye idini, yigishije abantu, yigishaga abadamu bagenzi be. Niyo mpamvu abagabo mukwiriye gushishikariza abagore banyu n'abakobwa banyu kwiga idini. Fatima Zahara yigishaga abantu idini, amategeko ya fikihi, kubasobanurira Korani. Ndetse Fatima Zahara yagendaga ku rugamba akajya kugaburira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yajyaga ku rugamba akajya kugira ute, akajya kuvura abasirikare. Twirebe, wowe mugabo, wowe mugore, wowe mwana, nicyo umaze guha idini, nicyo umaze gukorera idini. Fatima Zahara iyo tugiye kureba muri Qur'an, bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa ansa'ana wa ansa'akum wa anfusna wa anfusakum. Nyuma yuko abahakanyi bakomeje guhakana intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah aramubwira ati bahamagaze, namwe muze, hanyuma muze murahira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma amanura umuvumo kuri babandi babirya. Intumwa y'Imana yarabahamagaye, angira ababwira ati wa abna'ana, turazana abana bacu, wa abna'akum, namwe muzana abana banyu. Abaje ku ruhande rw'intumwa y'Imana Muhammad abahe bana ni bande? Ni Hassan wal Hussein, sayyid shabab ahal janna. Ni Hassan na Hussein, abayobozi b'urubyiruko mu ijuru, baje bahagarariye intumwa y'Imana, baje gushimangira iby'intumwa y'Imana yavugaga. Wa nisa'ana wa nisa'akum, tuzana abagore bacu, namwe muzana abagore banyu. Intumwa y'Imana n'abahe bagore yazanye? Ntabwo yazanye abagore biwe, ntabwo yazanye abandi bagore, ahubwo yazanye Fatima Zahara alayhi salam, umuyobozi w'abagore hano kuri isi no ku munsi w'imperuka. Wa anfusna wa anfusakum, natwe ubwacu tuze, namwe ubwanyu muze. Ninde waje uhagarariye nafsi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, turasanga ali amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib, umuyobozi w'abemera ariwe Ali ibn Abi Talib. Muri iyi hadisi tubona yuko Fatima Zahara yaje ahagarara iki? Yaje ahagarara abagore, n'umuyobozi w'abagore hano kuri iyi si ndetse no ku munsi w'imperuka. Aza gushimangira, aza kwemeza ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibyo ari kuvuga ko ari ukuri. Fatima Zahara muri iyi iminsi yahariwe Fatima Zahara, ayamu Fatumiya, ni iminsi dukwiriye kwibukamo Fatima Zahara, tukagira isomo tumukuramo. Ntabwo intego yacu ari ukurira, ntabwo ari intego yacu ari ukubabara, ntabwo intego yacu ari ukugira agahinda tugeraho twikubite, ahubwo intego yacu ya mbere ni uko tugomba kwibuka Fatima Zahara tukagira isomo tumukuraho. Tugomba kwibuka Fatima Zahara n'umukobwa w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tugomba kwibuka Fatima Zahara kuko Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse kumukunda, tukibuka wa wundi Allah subhanahu wa ta'ala yadutegetse kumukunda. Nuko Allah subhanahu wa ta'ala abivuga ati, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fi qurba. Nyuma yuko abantu bishimiye ibyo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yabazaniye, bashatse kumuhereza iki? Ishimwe. Intumwa y'Imana, tuguhereje amafarashi angahe? Tuguhereze amasamba angahe? Tuguhereze iki? Tuguhereze iki? Allah subhanahu wa ta'ala akabwira intumwa y'Imana ati, qul, vuga ati, la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fi qurba. Babwira ati, nta kindi mbasaba uretse kunkundira abo mu muryango wanjye. Abo mu muryango wanjye urasanga ari bande? Al-Imam Ali wa Fatima wal Hasan wal Hussein wa tis'atu min urd al-Hussein. Urasanga ni Imam Ali, umuyobozi w'abemeramana. Usanga ni Fatima Zahara, umuyobozi w'abagore ku isi no ku munsi w'imperuka. Usanga ni Hassan wal Hussein wa tis'atu min urd al-Hussein. Ni Hassan na Hussein abana 9 baturuka mu mugongo wa Imam al-Hussein. Bavandimwe, kwibuka Fatima Zahara si ukurira gusa, ahubwo ni ukugira ngo dukuremo isomo, tumenye Fatima Zahara ninde, tumwigire icyo tumwigiraho. Hanyuma nyuma nibwo dusobanukirwa Fatima Zahara album yakorewe, imitima yacu igaturika ikarira ubwayo. Apana kurira ku maso ariko ku mutima nta gahinda dufite. Turasaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushira muri ba bandi bakunda Ahlul Baiti, bakunda umuryango w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, biturutse ku mutima, apana biturutse ku maso, bigaragara imbere y'abantu gusa, ariko ku mutima nta rukundo bafitiye Ahlul Baiti. Rero bavandimwe, mbashishikariza yuko kwicara muri majlisi, kwicara ahari kuvugwa Fatima Zahara alaiha salam, bifite thawabu bwabyo. Insha Allah, mu gihe Nyagasani akomeje kudutiza ubuzima akatugira ubuntu, tuzakora mu majlisi menshi avuga kuri Fatima Zahara. Wa ilahuna, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.